Of the nation. As we've seen earlier today, as part of the official Irengu, various delegations have presented their several. The Fijian government delegation and the judicial department delegation before this, and we are currently awaiting the arrival of the Parliament of Fiji's delegation. As we know, we have seen him serve in multiple defining roles in the country. In 2009 up until 2015, he served as the president of the country. And then, after completing his presidency, Ratu Upele returned to a parliamentary service. On the 11th of February 2019, he was appointed Speaker of the Parliament of Fiji, serving until 24th December 2022. This made him one of the few individuals in Fiji's history to have served as Speaker of the Parliament, Vice President, President, and Speaker again. Matake ndeni ndono makitu ni singile tutu erasa tandiani ni lalo boturanga maina volleyball bola ni mbosi yado ni nando matini tu karalita katika ni lalo la Kongo meka ndara tiko ni vubu kini speak ni mbosi lawa honorable Lenora ngere tambua salamuri rani wira na leo ni mbosi yado ni nando matini tu irna kiane bakali silesi rangoli kiane merla baritaka nondo lolosi ana buku ni no samai कभी न तुरंगा नहीं तो के नहीं सोंगला था। आपका पुनः स्वागत हम कर रहे हैं और संसद भवन की प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई डिप्टी स्पीकर लेनोरा गेरेगनातंबुआ द्वारा किया जा रहा है और बारी बारी से प्रतिनिधि मंडल जो है सभी के साथ फिर रिंगू पेश कर रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि के शब्दों के साथ एक उच्च सामंत, एक राजनेता और एक आम जनता के चहीते स्वर्गीय रतु उपेले नैलातिकाउ को सम्मानित किया जा रहा है। यह रिंगू पारंपरिक रीति रिवाज के तहत हो रहे हैं। सरकारी भवन से हम आप तक ये लाइव स्ट्रीम प्रदान कर रहे हैं। रतु उपेले एक अत्यंत सम्मानित लोगों के नेता थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्हें सुबह की गलियों में आम जनता के बीच घूमते फिरते घुलते मिलते देखा गया था। वे बिना किसी सुरक्षा के घूमते थे। आम लोगों से वे हंसी मजाक भी करते थे, उनके साथ तस्वीरें लिया करते थे। रतु उपेले ने अपना जीवन अपने देश और प्रशांत क्षेत्र की सेवा में समर्पित किया है। उनकी उपलब्धियों पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। As we can see, members of the Parliament of Fiji's delegation are taking their seats, and leading the delegation is the Deputy Speaker, Lenora Ngere-Tambua. She is doing so as the current speaker is abroad and out of the country, but the sentiments of the entire nation rests on these delegates' shoulders as they sit in solemn mourning and also in reverence of the chasm that has been left behind by a statement of such high dignity as Ratu Upele Nailatikau. Sana nuna reda na maramana gui ni doni vosa se speak ni vale salao sana be matalia be muno ni laula dan be chana sinale wa tutu
Allah sa rabitali buli maina ngone turang na doni bosa sena speak ni bali masalah non rabonua dale yolo ngone turang na ti kembar na uso nulea ngone turang na ti tokala na to mbatumbato na ichi o mati lagam sabi tali ulame madara sabi ulame na ramana ibu ni doni bosa speaker na ibu ni doni bosa ni pali bosa non rabonu ina tsara kuna ramalo na tindan buko Andre singa benani ila hugo bi mami sa sala wata muri ulmai urna non rabitale men turang na toni bosa no ni bos mi bali bosa ne turang speaker santa mi bulina urna leven ni bali bosa ramai barete ne tio na non ralolosi sama bata tio na lo meni bono turang e kumbuna bisa main tabu ngalung-ngalung tio mana turang na to ini sola mamiro ba mamin doa bata na turang ngo ba italia na wama ni nona vingarabi na non tabu no romani bit mai toro ni tutu ba speaker no no esa na matalia tigundo no vai iya mai ali min bula ni vingarabi na non matin tolo maniri mai ba ini sama i ina na ngone turang ya tu mai ina turang le bali masalah bau ina rana do di bingarabi mami do bingarabi turang ya sama i adi na non alule sambula ta ina nambula di bingarabi bina sangole na badi mami main do bati umdo mami ado ina ni siwana ni wa amuna ngongo berarti itu dan tornanya gua nani sipsiu. Kalau untuk bos tadi salah gua tuh nggak bilang gimana. Zasing ni dah gua undra, napa yang dua ilah itu ini, napa itu tuh benar itu kono. Napa tuh itu kono. Ini dua tahun tuh nengkel. Napa itu itu tuh nggak nanti dengan ini berasa. Kau nak numpu tuh ramar-ramar, tapi nggak ramai boleh, napa boleh pol-pol gua. Memang itu ramai otot kan. Bau nanti nama ganti pol-pol. Tuh nama gitu sah otot boleh. Uritunga ini yang dari Inggris, karena nona sampai ali biasa turun bak. Biasa ali ucap tu turun minta apa bina nggak pun alu. Itu ni sulit untuk nampulai nggak, yang nggak bikin pun yang nggak mau buat turun. Ini nonton lo mau buat. Angwana, imbalam-balam ucap ini anak bos ini mana? Panggara itu ini nani mami lolosi ni lo mau buat. Lo meni maten tu na lo meni paling masalah imam misaba benar-benar ini tu nampak me bala-bala ucuna wasina munanga pagara de cunu lo meni bali le bosa ba bucina kan ke sosoro na wali na di komisi cimdana kemenangan yang recover yang bawa mundur yang ringu-ringu singap lei-lei komisi cimdana kemenangan itu kah nasa wale guna wimande itu kecil tu sangat apa ni noi, ini saya cuba nak biarkan ni, saya tu nak biarkan kita menggerak membalik tanah turang laut tanda. Dua pasangan kamu nangi lagi, semua pasangan main apa iba kalongat taki, dah kalongat tempat kita sangat cukup. Rabi nak cukup naik tadi, yang balik tanah turang go, dah cukup nak belum mari tumbuh sangat cinggan laut. Mana? Dia.
kadi bisa tuna kamunanga na batu ni bonua kamunanga sa tapi baturanga sa cukup main mata itu enak kena tebel sa ni bilu tak ni bingkrabi na turanga na speaker ni parliament ni nonda bonua non rabu no sa ni wala bana turanga tikambar kena mata bio kani masini bonua do basi ka saka cukup mai na singale bonde indai era santa besaka cukup na ibu ni speaker ina non rabu no saka rama wana tunindau saka ni bokola sa dingo bisaka cukup na kamunanga kena bosa kena ngona kasakadi bisaka cukup na baka binaka sa ga besaka kumbuna ibali lebu wasa na ngoni turang bal na buni bal no tui kamba saran ta besaka cukup na turang na bekanra na turang na rotimbau wabina ta sa cukup na baka lebu ena bosa kena bayo meni saka cukup ena buku ni tabi sanggarya bioti na turang mana song lada ena lama saka ni lama saka ni parliamenji saka lebu na boy binaka esa rikali saka cukup na kalau ena non rambula datung main honi mate mendana bitu linga taka na buku saka ni olo sa solang saka cukup na cukup baturanga main song lada binak saka boleh una kena bananan sama nak saka boleh una kena ya sama tu basi ka saka cumai kan do dero saka cumai na buku saka ni nomundo wani mata sa nomundo rengu ka turanga sa dingo mi saka cukup na ya sama sa angara saka lo malangi kona kalong bula me sombu saka cukup mana kena bibo kalong tagi do kalau kau sangat cukup na turanga na speaker kalau kau sangat cukup na marama na non ribu buke kalau kau sangat cukup na kena lingan ingkrabi tabi kalau kau sangat cukup na kamu ni nangan turanga bala buni walu tu kamba kalau kau sangat cukup na renjini na song rada kena bubu le turanga erasan kambe na yabu sakumbu na kena masini bonua nonda wata sangat cukup na langileni kalau tumbuh sakana lo tu membula mana hey dina hey do ando wah ando do saka ya tamo sa kamanda nang gona saka na iau na mangiti elevu kayu Barboroko na winto kai singile bo indai usat ke dure na bukuni chiku watura ngamai kumbuna mai berang ko de turambale na buni wallo tukamba lo mani kena bo bale vuno viokani mami tiko sa duru mai na lola kon singile ngo marama sa na ibu bukuni ni spikani palbenti gosana non rabar binaka ena nomuni yalo binaka ena nomuni lomo binaka muni mai bakata kila ikumbuna ni sinto kawal muni mengara bantuan ta kali nei vota ni nomuni yau ai vota ni kemuni mangiti na vota talani no muni ngona e wanu nui tukina no maten to bichi muni ngarabana keni tavi oni voa tiki taka muni mai tiko ena singale wendi dai andira sarna wasa naturang ningaraba bena kana no tavi
Engkarawa ni alun dina kena lome marutaka. Yana turang me buana kalu. Yana waka sama telang ya. Sabanu ni kino kumbuna. Nei lo turang. Ni saluta mai. Nei buku speaking parliament di dai. Ni no turang ata go vici. Eno vici ken mata. Ni ako mai dai. Rachikuan ni chiku mai kumuna. En dua na rai. En tu mai tambe wata ngai dai. Men tu mai rokoba. Na nona lewana klu sa futi. Salewa binaka. Salewa magosa. Salewa tali. Itu lo kai wunta kana klu. Weekend ratamata. Na no musinga mo na bita kena no bura-bura. Nei wala no bita no bura-bura. Kena bono tanga bita kena bura-bura. Wada bona libun ka ndarwata. Enda tobole menda binia. Semda basina ita na longi no dai tiko. Na tulla kaya. Ana sindo in warita ka wara raun ko. Boleh ta nona ngana ko. Rai singalulu we kemuni. Donalin palimiti. Ya nangoni main sekolah dah, sama engkar babi nak noni tadi. Wanu ni cakap wana kalu, katara nanggel mai kumbuna, engkar bikin novi cikan kena kau temat. Dosa kan babi nak kali lengko. Anu itakan neting koma, ni wasa wakil ngontak. Ay tato na ki, dosa na kay tato na kau kumbuna ini dai, ay tato na kau vici. Nalewa mangosa, nalewa matau, nalewa sawa-sawa, nalewa kili-kili. Katukina na velo mani na dobata. Nataka-taka me boro katakina na klau. Kena kamu na ngatalang, bala puno pasin kamu na. Ay vomulo ni alo binak, ni lomo binak. Ni watan berlesu. Na puno usapata tabu tau mantikina, aso sorek sa katuan niya to. Nonta vale nelle viti. Nel don bulikin na lawa, lo meni palimenti. Turane kane manda-manda, lo turana kitambara. Birsa tsuna marra bana noni buku-buku. Na wala bani bala batura. Dombe var tatal sun tane bala batura ni ko mendo babju minata tsuna lagalaga malmalomu. Mai palimenti sa kale bukin na balbana. Ay varita tsiko be kimem na le ni palimenti. Na bono e burich kami kina na ivala baka turanga e kile kina na turanga sa me kadibi na nambula e na vola tugu ke viti o baka bauta sembertal baka ni dua tam sakain na tamata tam sakain may speaker baka rua na nonda lamani palmi turanga sa may bichi kanda en due silina nambula todo ki be viti ngarabi lamani mate valu ngarabi baka permanent secretary high commissioner ngarabi baka minister Vengarabi baka speaker, vengarabi baka president no to bonwa. Na me vada bortal siko ne kena ngona. Akali bigina ba naka. Lawech no do le kamnang abti kena ngona. Romalangi. Masuch na kalo. Sabara chima na ba kalong atak. Kalong atak chiko na bono waturo nga kumbona. Kalong atak chiko na bubale. Kame lebu chiko na no susomi bina kame tumbu mai ne besikin mataka. Mana? Hindi na. Tadi bisa cukup na kemenangan apa turang. Kemenangan saya cukup mai kumpul na bira sa kanang turang na cikam pada budiwan. Saya cukup sa kanang kanang turang na timbang. Kemenangan ay bagan dia ni Alpinaka. Ni bang malu ni law-law sa kumay na katulon ni tabana ka Vingaragan ng tuwa na panu. Arto asali sa kumay na matinitu na mata na executive.
Retu muri retu sa kamay na di siri ni karuan di tambanan di begarabi ni dora uno. Retu sa sama sa kamay ni kuan na palmin. Nakinay katulor tu may ko binakatag juga ni lola ko no retu ita bisa nga sakali bisa na ko binabina. Nandra begarabi sa kanang oniturang may naisong lada sang sa kandibo. Ikumbuna. Erto mana sa nga na begarabi do kilay sa kakina nang oniturang may kumbuna pasar mana wir sa kanang oniturang na pika mana di bal. Enam buti di balu. Enda begarabi sa kanang dalan sa ngo ni gas. Begarabi na lola mo ni palme. Rada bisa ka may kina na lewan ni palme hindi kaya na lingan na kaya na begarabi. Meron may ito na nonra Vika ni maindia pakan dia tay kina na lonra na wai di mata na bikim tu na sini kuan tu may pagod na kata sa kali bisa kan bawa na labas na nang do kam nang ako turan labas kay puasa kana kalon lebu na ito kay nimbola na ito kay di vika bina ka kiranga mermar rasa kana iti ko ka turang may kumuna pag sumbur sa kana lewa dono na buko na alam to. Kenai cuma buat orang. Ramaro ini lingan di bengkar dalam parlimen. Tahu cuma lewat donu dalam di parlimen di. Sana dari lulu saya ke Kristo mana? Hey, Dina Amdo. Do. Nasa boleh bu. Nang boleh. Tentu mana dulu. Bisa maram na bisa ni speaker na paling bisa na turanga bagi selesi may bom saja po di bangole sa tutu basta bisa na tutu muna sa kubo dai sare saja ko bagar saja na rin tetap sa tuleu mata lelai ni lo tuleu Datang betul kan turang menisong lah, kami boleh boleh subah. Kalau turang subah, macam sama mentiu turang presiden. Kami imbogin dua, dewal lew. Mata lele di warung buka, nabi mama di wal. Datang betul nama tebal bici, kalau ada sama turang menisong lah, ini Albert Pak. As we can see, members of the delegation for the Parliament of Fiji are paying their respects as they present the sevu as part of the ringrungu for the late Ratupeli Nailatikau, a statesman who had been in the public eye for decades and has inspired not just ordinary Fijians, but has also left wide shoes and big shoes for any and everyone who has stepped into the role of being a parliamentarian and being a voice for the nation, for the people. Na len parliamento ni nanti mati itu kalau kanirali tatu maini buku ni speaker ni baselao honorable orang ger tambua na ilalapkan matakan ko.
Nawaliw, nasawaliw. Yung bulu binaka maramalita. Nawaliw. Nawaliw. साथ में देखा कि संसद भवन के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई डिप्टी स्पीकर लेनोरा गेरगेने तंबुआनी की। इसके साथ में जो अन्य संसद सदस्य भी शामिल थे जिन्होंने बारी बारी से जो अपना रिंगू है वो पेश किया है। जहां तक श्रद्धांजलि के शब्दों के साथ कुछ सामंत एक राजनेता और एक आम जनता के चहेते स्वर्गीय रातुपेली लतिकाओ को सम्मानित करने का सवाल है। अभी भी जो रिंगू है वो संसद भवन के जो प्रतिनिधि है उनके कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। ये रिंगू जो है पारंपरिक रीति रिवाज के तहत हो रहे हैं। सरकारी भवन से हम आप तक ये लाइव स्ट्रीम में पहुंचा रहे हैं। Taking a look at what's happening, the solemnity of the occasion is not lost on any. For our viewers that are joining us from Fiji and around the world, we thank you for your presence and the respect that you are according to a son of the country, a statesman, a dignitary, and also someone who has inspired countless generations of Fijians to aspire to greatness. As Ratuipeli received his early education in Fiji, attending schools like Mbao District School, Darimba Fijian School, Levuka Public School, and Queen Victoria School, he had inspired numerous students who have also passed the threshold of those learning institutions to aspire to be like him in their lives. Later on, it also undertaken military training in New Zealand, beginning a formal career in defense and leadership, with his military career that began with the Fiji Infantry Regiment in 1966. He was seconded to the 1st Battalion, Royal New Zealand Infantry Regiment, and he served in Malaysia during the Indonesia-Malaysia confrontation, also known as Konfrontasi. He steadily rose through the ranks, and by 1982 through till 1987, he held the position of the Commander of the Royal Fiji Military Forces, attaining the rank of Brigadier General. His military service had concluded during the political and constitutional changes that followed the 1987 coups, which reshaped the Fiji's national leadership structure. However, through it all, he led with dignity and with grace. Once again, we thank you for your companionship and, of course, for the respects as we pay and also mourn together the passing of Ratuipeli Nailatikau. This is a developing life situation, and we will continue to bring you every update as it unfolds for the Ringu of the state funeral that will continue today.